Ia, ole mea, ole latou li poti le ua tātia. Ai, ele I o mai la aloa ia I se tūlanga foi lea I le kapeneta. Ona o le sa tau tali le wha mau pōpunga mai. Po o ai o mai I le kapeneta. Au ai o mai latou e whaamatala mai le latou li poti. I le mataupu ai o le minimum wage. E tele a vaenga ese o le malo e whaisau ia I se mataupu whapea. Ai o le si tu tino foi lea o le matanga ruenga lea o company ma matangata whainga ruenga leipa. E pe o le sia I tu tino le na o le malo. O le ngā ruenga ai a tatou komiti lea. O le vaaile I le vasanga foi lea o tutongi po o tala whengai. Ia, pe tiro foi latou mai ngalue vavala rata lava ma le tatou komisio e pūlea o whaingalue ngāle malo. E fua foi lea ianga vaa mato mai o loo mo o mia mai lea taimi. Ia, o lea la ona ua lea ua mautu mai le tatou komiti faufautua lea. O te manatu nisi o vaenga o le latou li poti o le au mai. Ia, ona mwhai lea na tatou whaasoa I nisi o ai inga e whaatula I mai nai li poti. Le tūlanga le PSC o pe waita o le ma wawa ka o mai foi se whautuanga le taitaifono whaktau foi le mta upule na ita pai foi se whautuanga I nisi foi no whamalolo mai le ngā malo o mawhai ona e sauna mai le tūlanga lea o e talia ina le whautuanga I tū mai I pe wawa patu foi se tali le isa ai benetu. Ia walu mta upua ia iala o mea. O le pisasi a le tūtino lea foi le fisota ia le tangata whainga ruenga ma le pūlenga mai le taimi. Mai o le mena no manatuai e tāua le ave o le mta upu I le pisasi. Ona sa o langona. I le au mai sa o ia te au. Ia sa e lo manatu e le itala whenga I le nā mea. O le ai le pisasi e aona whaatau ia le rato mta upu. O te le whape o te le fia I le mta upu a o alo mea mai ai. I le Malaysia tu, o le alava o te tala no atu pea I le tūlanga whaavai whaatu la whono le pisa ai taimi nei. Ai peu te mau atu pe le pu e mai te le tau vaenga whasalarau le tūlanga. O di register le pisa a, mai lalo registration societies. Mai o le Fesili na, o le malo e whaavai lungo tu la whono. Mai e iei foi lo manatu foi lea, e le leia le whengai. I lunga o ai inga ma MATAAFA I o I whaatu la whono. O le I laula mai tau atu I le Tali ale pisasi. O la lava I whaamatala I tūlanga o na whaamawai, po na whaamalolo. Poi lea, ina ia manino ai foi. Ia mafua, ia mai atono o se Tali le na. Au au se tasi o I tū la sa au mai le tusi le a sui o le pisa e ue le o manino le leile la tūlanga whaatu la whon. E whapea o tauna whai se komisi so. Ia, a le mea lava ia. O la lava e whai o lo whailo atu. A le o Tali ia I le pisa si I tūlanga na whai ai whai unga ia I la tō. Ia me sa e na wha malolo. Tatia ia le au whaamawai ia. Ia ua whaamawai o le MATAAFA I oi na ale tangata whainga ruen.
Nga malo e tauwhia e whainga malanga mai New Zealand whai aso leo sa wai lima se lau walu la tole quarantine e whape e whainga malanga sa leo sa leo o isi. O le ua longo mai e ui ona ua vave umal fono ar kapeneta i le aso lulu. Ai o le ua whao o mai ia te au mai manatu e whata ta miro se pepa o arisi a wala nai whai unga ar kapeneta. Pe a wale maua mai le fono a o se mata upu onga ma taua. O le la walongo mai le tofa ia ngafili wa o ia le tai fono le lato komiti ngalue. O le fia tapena mai se pepa e whautua ina. Le to e tolo ma tu uvava ia isi o whainga malanga ia sa fuafua e anga i atu i le whai unga o tausanga. I le tūlanga lea foi lea ua fufusi ia foi lea awanoa ia manofoanga ma tapenanga ia malesi foi itu o le taimi nei o lo tau ave lava ele malo le tau o le whanofo e sea ia mai atonu o sesi tu le na waleva foi ona tala noa ia i le komiti waleva na tau ona whataatia mai sa lato wata ia ai mai se foi le ofisa o le tupe ia i le ngafa tau lima ina o le whaauawina pea o le tūlanga lea o le tau ave atoa e le malo o le tau o le whaanofo e seo i lato e toi foi mai o le mea moni aia e te tau ona tu watu a le tu watu atoa pe ona whai isi atonu ia po le tu watu i se vaenga foi le ma whai ona tau soa ai ia le nā tūlanga a le au tua ai o le saonga le mu o le mafuanga le na e whai ei le tatou quarantine ina ia whamautu ina pe le saunga le mu ai mai se ina ia awan ne i tau wala mai ia le whamai ia i latou o lo maranga mai. Au ke maua, e uk maua maua tumi o le to school gangu whipule o le vaina kumpia ia tau tangata i vasu. Au toi fu i tua ia le Fesili le whai unga whamsile o tau sangaki. Le whaamutai le whainga maru tau sisai ai. Ma le tūlanga sa la tau ave nai le teitei o le malo e sori tūlanga. I tu tongi o maua e mise le palbia le tu mausai ai mula na kāpeneta le tu. Tongi o maua. O whaase ngai le tūlanga e le tau na ngā wa ai tu tongi le teimi lea ua sori tūla whono ai le la tō pūkema. Venga tate le nafsiri. Ia o le mea moni ai lau whai tongi. Ia vanga nai foi lea pe ua iei se whasea pea. Ia atonu o le ful whamanatu o lo sunga TUSITALA se i ofisiri atua i le awhionga i le minista o tupe. Po o iei se vainga foi le lato fufuanga le na whai. E pe au whai tau atu i le pepa na mai le kapeneta. O la sa whai lunga o la sanga mai a inga ia na whai ei foi mātou tutongi. I le tūranga la rea i e sa ia i le maro tau ave. Ia atono se Fesili na e taunto e tiro ia. Ia a whape te le a se tupe. Ia me whai la ia a whape le te le ia airunga i se a rea. Ele se Fesili? O ke o le kasara Fesili lo fionga. O le mai tau atu le wasa lau ia aso talo na tula i mai le painga malu an pasa. Koe mai tau atu ngā sono le leifo i paso longa o le painga malu. Se ono ia lawa fionga po ani se achievements o ilea. Tono al se lau aso le tau titani no i pamanu. Ta tia ia lu i tau le mai tau le telo lu i tau ia panga ia o le achievements o ia le tau. Pamanu mo. Ia pe o toi ngā me whapea e mai tau lava i le anava. Ia o le vevesi e o le miliona tāra. Ia o te iloa lava. O le ana whaali po i le manino e le tamaita i minsta o tupe. Pe le o iei tutonu le miliona. I le talo le tupe le iei nei. A le me tāua.
o le ua whaanganga ia le tailua se lau afe fo i le mo i tūmano e amatai le tapenanga mai o te manatu. O se me tāua lana, awa e te tau ana tāpena le lei, o le ale au ala e whaiai, o ai e whaia le tūlanga tau pūlenga, o a fo i tuai ngā whao ngā ina, e te tau na whao ngā ia le tupe lea. Ma o te iloa la ua amata na wha ngā solo. Na mai le pepa ale minsta e tau momoli mai ai le wha waa e tāpena ina ia le fuafuanga le mo tāpenanga. Ia mai atonu o se awala fo i lea e tāla whengai. Lo le wha pena le mai au le miliona tāla avatu fo i lea e au noa ma aia inga pe wha wheo na whaonga. E pei o le tūlanga mua na ona o se tasili nei o poloketi e le ngata e fou ai i le anganga fo i lea o lo fia avatu ia se vaenga o le tamau aina e tuu atu i tangata Samoa e fo i le whaatupu ai ia le tamau aina e tauala i ngā yoinga e mwhai ona whaatino i awala atu i le tupe lea. O te manatu o le tupe lea, e le whai eini awara ngā rue po ni taringatu. O ngā yoinga te tele rana e ia foi lea polkalame ala maro ia e whaatino ai. Ai pei o le anganga o le tupe lea. Pei o se tupe abatu e whaatupu ai, nisi tupe, it's seed money, po a mea ma NAOMI. Ia mai e mana ia le talanoanga le o te vai atu a whaanga solo. Koi lea e le ngata i le ale au wala e whaatino ai. O le talanoanga foi. O atu ai ngā mea e whai ai. Ia e pei o le mea momual nāno o le mea le vevesia ia ma te lea i tala. Ia i lalo lava o le tala o le tupe ia o le ua ia fesoasoani foi lea mo vaenga ese o le atunu. Ia e pei o le vaenga lea o tūrisi o le si vaenga tūmaoti lea o matoa i te le alo nā whaina. Ma o le la ua nga i atu ia isi fesoasoani tu sao. E pei o isi fesoasoani sa tu ina tu mua iai. O pei o se tupe ave mo i lātou o le aini i lātou ngā ruenga. Ia manifeinga fo i lea fesoasoani i a lātou pili, pe o pili o mōli, matūlanga whapea nā fo i lea tau. Ia po se aia inga fo i tau whamama ave ngā ai mai sea o le taimi, e tutongi ai a lātou ai tālafu me whapea nā. Au se tino i tupe ai a whapea ua tui nātu, e fesoasoani mo lea vaenga fo i lea tūmaoti. Le lau e le tatou 5 miliona fo i lea e whaanganga mo le whaalelei o potu o whalitani maro. Ia ai mai se fo i a tatou fo i mataanga fo i lea i Beach Valleys. O loo whaawau ia nisi o fesoasoani e tau ala atu le matanga ruenga o whatoanga mo le au whai whatoanga. Ia mai foi lea o nisi o fesoasoani mo tangata o le atunuu foi lea le au mātutua le osi ia le pensione ia o iai ia aafianga tū mau le tatou disability sector le ua iai le pension fou lea mo lātou ia pei o tuai ngā mea na i tūlanga foi lea o mea na folatu o le ua whaamoemoe i lesi aitu o le 20% foi lea e whaamama ave ngā inisio au nanga le malo o le ua whaapasenga mai inisio au nanga o le a whapena ona tuina atu i le whaamama ave ngā lea o le 20% o le eritise o le vai o nisio au nanga i ofisa o tātou tusi folau e ui e leisi sio whaaruai ai pe o le titiro atu o le si au nanga na o le whape apply i le 20% lea. Ia ma o te manatua i le anganga ia o le malole nei
po ile ave le whaamua i ona tangata ane. O loo atangia mai la i mea ia ua amata ona tu atu i tua i tutonu o le selau aso lea te whaafisiri mai ai. O le ae e atangia mai i ngā ioinga na le whaamoe au tū o le whainga malone nei. O iei se fufuanga whataatia le malo i tātou tangata ia poloka intia. A o te minei o whaawauria ia le lango fule support financial ia le malo mo i lātou ia. Whaamon. O si vaenga le intia e se whaingatao i le tau sue mai o awala. Ai o lo iei lava tāpenanga e maleva o le malo New Zealand o intia ai mai se ia wai pe o le whainga paanga ma whale mai. O le lava o lo whapena ona fisota ia e whaawawai ia le tausia o tangata ia. O le sifo ia vaenga lea o lo tau mwhaipea ia. O le tatou o tangata Samoa ia i fiti. E peila o New Zealand ma Australia pe o le tele ina sawai a whainga malanga. Ai pe o fiti le si basenga lea. Ia o le whawhainga tā o vaalele. Ia wai whaingo fia vaalele ia mai Australia ma New Zealand la ia company malona mai ia la tau pasese. Ia o fiti. Ai mai se fo ila le whaitetenga le ia i nei. Fo ila ia tatou ia e tua oi mawhiti. Ona fo ila o le ua pepesi ia le whaamai. Ai mai se ala le variant le o le Delta. But o le lava e tau mawhai atu iai. Ma o le fuafuanga. Wa te lea wale fo ila e o mai e se mai Nandi. Al to tele o tatou tangata e pe o suva le mea o lai to tele latou o iai. Pe la o le anganga e tāpena e wha mautu i latou ia. Ia mamalanga mai i Samoa.